Sie tuko na ile bahati. Mheshimiwa Liwali, asante sana. Nikimkaribisha Mheshimiwa coordinateur wa mobilisation na recrutement province ya Nord Kivu, atatuonyesha wageni ambao mmekuja nao kusudi sisi sote tufurahie tuwana. Asante sana. Nta muntu n'umwe mw'abaturage mwe bagashuka, nta muntu n'umwe uzaturuka kure kuza kubaka agashuka. Ni mwe ubwanyu dufatikanije tuzubaka agashuka. Mwirinde amatwi y'abapolitisiye b'Kinshasa, mwirinde amatwi y'amabande ari kwirwa yiba abaturage, mwirinde ayo matwi yabo, mubireke, muze abana baze bitabire, tuzana umutekano wacu, tuzana amajambere wacu, twubaki wacu. Hakuna mtu mwingine mwenye atatusaidia kujenga Kashuga na kando kando ya Kashuga bila sisi wenyewe. Sisi watoto wa Kashuga tukeshika, sisi wote tuketembea pamoja, tutajenga kwetu. Tutajenga kwetu Kashuga, tujenge kwetu Kashuga yenye haina ubaguzi wa ukabila, tujenge kwetu Kashuga yenye hakuna mtu mwenyeko yule ya mwingine. Tujenge kwetu kwenye kila mtu anaona hakuna mwenye anashinda mwingine. Kashuga ilipata shida mingi, wakina Wazalendo walifika hapa, wakina awa wa Mai Mai Wadomi walikuwa hapa, FDLR ilikuwa hapa. Mufundishe watu FDLR kwabo ni Rwanda, kwabo haiko Kongo. Mubyira abantu bose batuye hano hafi, FDLR wabo ni mu Rwanda, hagi wabo ari muri Kongo. FDLR zije mu Rwanda zireka abaturage bacu. FDLR nizitareka abaturage bacu tuzazihiga kugeza igihe tubakuriye mu butaka bwacu, kandi kugeza igihe bazarangirira iwacu niba badashoboye kuja iwabo. Unaona hapa babiana benye bako hapa ni babiana benye balitoka mpori. Hapa babiana baliona kuendelea kuiba mbuzi za watu na kuua watu, bakaamua kutoka mpori. Hapa babiana balikuya jana, baliitika wito yetu ginsi tuko na baita babiana bote batoke mpori. Na tunapata wakati na haba bako hapa, tuite bote benye bako mpori bakuje. Babiana bote benye bako mpori, benye bako nakimbia pamoja na FDLR, bakuje tujenge kwetu. Aba babiana benye bako hapa, tutababeba Rumangabo, baende bajifunze, bayuwe kuchunga raia kama ni nini. Ujinga yenye iko ndani mukichwa yabo ya kuiba raia yetu, kukula mbuzi za watu na kubaua, bibatoke ndani, nabo bavale saba barozabo, bavale muzuri, tubapokeleshe, bajenge inchi yabo. Muko banaume, tuboneho guhamagara abantu bose baba basore basize mu mashamba. Aba basore tugiye kubaha mikoro bivugire, tugiye guhamagara abantu bose basigaye mu mashamba, nibaze, ni barumuna bacu, ni bakuru bacu, baze twubaki wacu. Aba bantu ntago ari bwo bwa mbere baza, n'abandi baraza, iyo baje turabakira, n'abandi bose turukubahamagarira kuva mu mashamba. Tunaita bote benye banabakia kama bako mu Bazalendo, kama ni Pareko, kama ni Nyatura, kama ni Mai Mai, ni bandugu zetu, ni bakongomani kama sisi, wakuje tujenge kwetu. Bote benye bako mpori hatutabafanya kitu. Aketoka mpori na silaha atakuja ende Rumangabo, ende kumasomo, akemaliza akuya chunge bazazi yake sawa ginsi tuko na komboa inchi yetu. Lakini batuambilie benye banabakia, bale benye banabakia pamoja na FDLR na ziko na badanganya. FDLR kwabo haiko Kongo, FDLR kwabo ni Rwanda. Kisekedi na batumikisha kake, bayuwe kama Kisekedi na Ndayishimiye bako na badanganya, baende kwabo. Babiana bote benye bako pamoja na FDLR, baachane na FDLR. Sisi hatutaenda fasi na habata tuweza kwa vita. Nguvu zenye zilibatosha kuanzia Bunagana mpaka Goma mpaka Bukavu, zile nguvu zishaji multiply. Hata batakuya wakamate mwingine siku 2-3, lakini tutabatosha. Hii vita habata iweza. Hii vita yenye tuko napigana, tuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Na waza
mtu mwenye iko pamoja na Mungu na mwingine mwenye iko pamoja na shetani, siwe kama shetani anaweza shinda Mungu. Hapa kuko pastor harije shetani yatsindi Imana. Twe turi kumwe n'Uwiteka, turi kumwe n'Imana, niyidufasha kuko ibyo turwanirira bizi. Izuko turwanira kubera karengane, ariko bari kumwe na shetani kubera kwica abantu no kwiba abantu, ntabwo uruhande rwabo bashobora gutsinda kuko bari kumwe na shetani. Ntabwo abantu bari kumwe na shetani batsinda urugamba. Twe turi kumwe n'Imana kandi urugamba tuzarutsinda. Nitaomba baba Biana, ngiye kubaha mikoro babaelezee kwenye wanatoka na baite benzabo. Benye banabakia nabo batoke mupori, tutawapokea. Aba ni bandugu zetu. Babiana, mimi ninawaambia felicitation, muko banaume muri abagabo, mwateye intambwe ya kigabo, mwakoze cyane. Mumenye ko muje mu muryango mwiza, muryango mujemo ni ARC, igisirikari cyacu kitwa ni Mouvement Révolutionnaire Congolais. Muje muri ARC, igisirikari cyacu kirabakira neza kandi tubambike kuva hasi kugera hejuru kandi tubahembe. Rero muri abagabo ntacyo nababwira usibye kubashimira. Muite mwambie benye banabakia batoke mupori, tutawapokea sawa nyinyi muko baloko zetu na bakubwa zetu benye banabakia kule, mubambie karibu. Zungumuzi. Jambo sana. Nasie tunashukuru Mungu kutoka mpori. Tunatokea mkote ya Bibu. Kwa jina Ndaisaba Eme. Nilikuwa S3 Brigade ya 5e secteur ya Queen. Kwa Queen bigira abagabo kama munamuyuwa siyu. Sasa njo tuliona mpori binadushinda. Nikaambia wapeti yangu tutoke mpori, tutafute komanda mwenye tunaiwana. Tukasema hatuwezi yuwa kwenye komanda mwenye tunaiwana kwenye iko. Kasema tuende Kashuka. Tukapanga njia usiku yote, tukaona tunafika Kashuka. Na sie tunashukuru Mungu kufika kubarabara. Pale kwenye mlikuwa, pale kwenye babigira bagabo bako, njo kwenye Lieutenant General mkuu wa numero A wa FDLR iko. Mlikuwa mnamuonaka? Ndiyo Jamari. Niko nasema FDLR pale mnazionaka? Ziko. Mlikuwa mnatumika pamoja? Muko wanaume, muite na wengine. Sasa wenye banabaki unaweza bambia nini? Biko munjia, nabo biko banakuya tunikwa, nabo biko munjia. Vuga mu rurimi bakumva, abasigaye urababyira iki? Abasigaye nje nabasabira kugira nabo bagera ku muhanda. Bakagira amahoro nkabo nagira. Ego nibyo nabashime. Asante sana. Aba ni banaume, unaona wanatoka mpoli. Chakula yenye mlikuwa mnakulaka, mwarya ibiryo bimeze gute? Mlikuwa mnachokula kule chakula namna gani? Chakula yenye tulikuwa tunakula soda na kulaka mubaya tu na wiko mu magumu. Ni kukula hizi hii chakula yenye natoka kama pombe. Ya wapi kwa mtanyarwa? Madepre. Murkumva ko baryaga amadepure? Amadepure murayazi? None amadepure usibye kuyakora mu rwagwa ni ibiryo? Urukumva abana bacu barumuna bacu batari guteseka? Sijue kama batu benye banayua depre mu Kiswahili siwe kama di depre tu. Ni yenye natoka ndani pombe ya kasiksi, haiko kitika ya kukula, njo yenye wako nakula kule mpori hakuna chakula. Munakula kama depre na nini? Madepre tu. Hakuna na kupata na savo, chumbi ni shida. Jeshi. Hakuna. Nyinyi hamusikie kama watoto yetu banateseka. FDLR zinakamata bandugu zetu anotage, zinakamata baloko yetu na bakubwa yetu anotage, zinabadanganya, batu banabakamata anotage banaishi maisha ya huruma.
kukula madepre, hakuna chumvi, hakuna maragi, banakula ile madepre. Hivi hapa watoto tunaenda tuwapatie chakula mzuri, bakule kabugali, bakule kamboga, bakule chakula mzuri sawa watu wazima. Sisi jeshi yetu inavala mzuri kuanzia chini mpaka kukichwa, na banakula vizuri. Andehoro ya kukula vizuri, banapata na pesa ya kutia kumufuko. Sasa tunaita benye banabakia bote batoke mupori, bakuje tujenge kwetu, bakuje tujenge jeshi ya mzuri, bakuje kwetu, baachane na FDLR. FDLR ziache badanganya, na guvernema Kisekedi ache badanganya, kwani guvernema Kisekedi juu ya extremisme njo benye nabo banakamatana na FDLR kudanganya baloko yetu na bandugu zetu, babakie mu bitu benye habina maana. Mukwetu mupiganie inchi yenu, mukwetu tujenge inchi yetu, inchi yenye haina ubaguzi, inchi tutie maendeleo mbele. Asante babiana na courage.